Саламатсыздар урматтуу достор. Биз азыр мынау принтерге кантип драйвер установка кылып компьютерге кантип улашты көрөбүз. Эми бул компьютерде улануу, башка компьютерде улашты көрөбүз. Так, моделин көрөбүз. Canon i7 MF30. Мынау мектептердеги Lenovo ноутбугуна улап улоонун жолдорун көрөлү. Так, немеге интернетке киребиз. Кадимки Яндекске драйвер для принтера Canon MF30, MF30. Киребиз. И мынау биз кайсыл разряддагы операцион системадагы компьютерди көрөбүз. Мынау компьютердин операцион системасы канча разряд экен. Анда экөөтөн колдойт экен. 32 операцион система, процессор 64. 32ге биз 32 операцион системага 32 разрядныга скачать этип көрөлү. Биз кайсы компьютерден издеп атсак, ошол эле компьютерден мынтип автоматически таап бере берет. Мына драйвер Windows 10го керек загрузить басабыз. Так, принять условия. И бизге түшөт бул. Интернеттин ылдамдыгына карап түшөт. Мынаны көрө турган болсок, ал жерде сохранить как деп көрөлү. И загрузканын ичине сохранить бассак, уже кетти бул. Загрузка болуп 1 минутта 26 секунда дейт. Так. 17 секунда калды. 88% болуп. Уже 1 секунда. Уже просмотр загрузок. Мындай келип туруп басабыз. И мынантип ачылат. Тим коелу. Азыр бул установка болот өзү. Так, далее. Да. Операция может занять несколько времени. Так, выход. Биз скачать этип болдук. Эми интернет суруп коелу. Браузерди жаап алып, и биз скачать этип көрөлү. Эми биздин принтерибизде мынаны эми улап көрөлү. Canon MF30. Эми улап көрөлү. Бул жерин уланган. Да, келип уладык. Эми баягы биздин чыгарчу немебизде барагыбызды чыгарып көрөлү. Так, файлга кирип, печать,
Mına жерде printerdi tandap alabыз. Бұл жерде біздің таңдаған принтеріміз жоқ, баяғы көрсеткен. Домовой принтер деп алып, так, демек немеге пуска кіребіз, параметрға кіребіз. Анан бұл жерде устройствоға кіребіз. Так, устройствоға кіре тұрған болсақ, принтер и сканер дейді. Мынау принтерді қосуымыз керек. Mına жерден шығып қалды. Бере тұрған болсақ, печатқа бере тұрған болсақ, печатты басалы. Мына жаққа кесіп. Чернок беріңіз. Чернок бар ғой? Бұл жерде қарақшы oldu, кетіп қалды. Мына қалса, онда шығып қалды. Ешқандай қорқыныш жері жоқ. Мынаны бассақ, кеткен. Bazı çarpık. Bulduğunuzda rahmat. Format tamamdır. Çıkarıp aldık.